Mbifurije ibihe byiza mwese bakunzi ba Sports Journalism Relax TV. Ahangaha ni mu rugo rw'imikino, ahangaha ni mu muryango mugari w'abakunzi b'imikino. Ahangaha tubagezaho amakuru yose y'imikino aba agezweho hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Nta kindi tubabwira, ni ibigezweho mu mikino, ni update mu mikino. Nta kindi tuganira ahangaha ni umupira gusa. Akenshi na kenshi twibanda ku mupira w'amaguru. Impamvu tubyibandaho ni uko tuzi ko umupira utanga ibyishimo, ndetse umupira n'andi masiporo yose turabizi ko siporo ari ubuzima. Rero nta buzima ntiwabaho, ubuzima nibwo butuma tubaho neza tukabaho twishimye. Rero ahangaha nta kindi tuganira ni amakuru y'imikino gusa. Aka kanya ndaje ngiye kubabwira amakuru arimo avugwa mu ikipe ya PRFC, ngiye kubabwira uko ishyorongi byifashe, ngiye kubabwira abakinnyi bagomba kuzifashishwa ubwo PRFC izaba icakirana n'ikipe ya Rayon Sport, ikipe izaba yakiye umukino. Ndashimira buri umwe wakoze subscribe kuko ni inkunga ikomeye yaduhaye, kandi nawe ndamubwiza ukuri ko azajya abona amakuru yose y'imikino kandi akayabonera igihe kuruta ba bandi batigeze bayikora, cyangwa se ba bandi bumva inkuru ariko ntibayirangize. Ahangaha ikipe ya PRFC yaje kuba yakoreshwa ubwo bakinaga n'ikipe ya Police FC. Amakuru ahari nuko nta muntu n'umwe uzahindukamo, nta muntu n'umwe uhari wo guhinduka, kuko mwizamu hari Kizigenza Pavel Nzira, uyu nguyu ni umunyakongo Brazzaville. Nta kigomba guhinduka, nta mpinduka zitezwe cyangwa se ngo habe haba gutungurana ngo abe yabanzaze, kuko uyu muzamu Pavel Nzira aho aziye mu ikipe ya PRFC byahise bigaragara ko uwitwa Ishimwe Pierre Mario n'uwitwa Ruhamyanyiko Ivan bahise batakaza umwanya bihoraho, kuko ubona ko n'imikino y'ishuti bagakoreshejwe birangira uwitwa Nzira Pavel ariwe ukoreshejwe. Rero bikaba bisa nk'ibyatanze isobanuro cy'uko uwitwa Ishimwe Pierre na Ruhamyanyiko Ivan agatebe bagomba kukamenyera, bakumva ko ari abazamu ba kabiri n'aba gatatu kuwitwa Pavel Nzira. Bamwita niyo mugabo Claude L wa kapiteno. Uyu nguyu kuri gatatu agomba kuzaba ahari kuko ni kapiteni birumvikana, ariko ni nomero gatatu wa mbere hano mu Rwanda, uvanyeho uwitwa Manishimwe Emmanuel Mangwende. Rero ku munsi w'ejo uwitwa niyo mugabo Claude rwose nawe agomba kuba ahabaye. Nyuma ya niyo mugabo Claude kuri kabiri hari uwitwa Byiringiro Jean Gilbert aka Kagege. Uyu nguyu akaba yaravuye mu ikipe ya Marine FC, akaba yaraje aje gusimbura uwitwa Fitina Ombolenga wari umaze kujya mu ikipe ya Rayon Sport. Ari ubwo Byiringiro Gilbert yazaga, Ombolenga Fitina nta kipe yari afite, kandi twabonaga ko uwitwa Byiringiro Gilbert atazapfa kujya mu kirenge cya Ombolenga Fitina, ariko magingo ngaya nta muntu umwe ukumva Ombolenga, ahubwo Byiringiro Gilbert asa bagije abantu Ombolenga Fitina. Mu mutima wa defense bamwita Dr Patro, kapiteni wa defense. Kapiteni ni peti rya gisirikare rya kapiteni. Uyu nguyu bamwita Nige na Clement. Uyu nguyu yari muri defense ibintu byose birikora, ariko muri no minsi yaje kwerekana ko atari umu defenseur gusa, ahubwo ari n'umwataka, kuko niwe waje guhesha amanota ikipe ya PRFC ku gitego cy'umutwe batsinze ikipe ya AS Kigali. Rero nawe agomba kuba ahabaye yicaye muri defense ikipe ya APR-FC. Bamwita Suwane Ayo. Uyu ni umusore ukomoka mu gihugu cya Senegal. Amakuru Sport Journalism yafashe nuko ari nawe musore waje uhenze, nawe musore wahenze ikipe ya PRFC mu bakinnyi bose yaguze, kuko bivugwa ko ahagaze 175 by'amadolari y'amanyamerika, akaba ajya muri miliyoni 220. Rero uyu nguyu Aliou Suwane nawe agomba kuba yicaye muri defense ikipe ya APRFC. Nomero 6 bamwita Engineer Tadeo Ruwanga. Uyu ni umukinnyi umwe rukumbi ukina mu gihugu cy'u Rwanda, uzitabira igikombe cya Afurika kizabera mu gihugu cya Maroc. Uyu nguyu niwe mukinnyi umwe rukumbi, iki ni ikintu kitabaho kuba ari we mukinnyi wenyine muri shampiyona yose akaro witabira igikombe cya Afurika. Bamwita Engineer Tadeo Ruwanga. Azaba ari kumwe n'utwa Mamadou Lamine Ba, ari muri mediane, ari ku munani, arimo kuvura amapasi, atanga kuri pasi imbere kuwitwa Mamadou ndetse n'uwitwa Mugisha Gilbert barafinda. Lamine Ba azaba afatanya n'uwitwa Ruboneka Jean Bosco. Uyu nguyu nawe azaba ari muri mediane, arimo afatanya n'uwitwa Mamadou Lamine Ba. Ruboneka Jean Bosco we
asa nk'udasimburwa, asa nkaho agenderwaho. Uwitwa Ruboneka Jean Bosco tubona ko ku mipira y'imiterekano abirimo neza, niyo watanze umupira kuri kufrate. Uwitwa Nigena Clement agashyiraho umutwe kuri match yabahuje na AS Kigali. Si iyo match gusa kuko uwitwa Ruboneka Jean Bosco yaje kubahatirana kufra yavuyemo igitego cy'uwitwa Suwane ariyo kuri match yabahuje n'ikipe ya Polisi. Rero nta kigomba guhinduka, uwitwa Ruboneka Jean Bosco agomba kuzabanza mu kibuga kuko si imipira y'imiterekano gusa bayitezweho, ahubwo dore ko azwiho umuvuduko ndetse ko ari umwe mu bakinnyi bajya mu kibuga bitewe n'umuvuduko n'izindi karite bagiye bihariyeho bagahindura umukino ku kigero cya 70% ukurikije uko ikipe yari kuba isanzwe irimo ikina mbere y'uko uwitwa Ruboneka Jean Bosco ajyamo. Imbere bamwita Dushimimana Olivier Muzungu. Uyu nguyu ni umusore wavuye mu ikipe ya Bugesera, azadahabwa amahirwe n'abenshi bavuga ko atazabona umwanya, ariko magingo ayangaya Dushimimana Olivier Muzungu nyuma yaho akigire mu ikipe y'Igihugu Rwanda Amavubi bacana ikipe y'Igihugu ya Djibouti, akaba yabasha gutsinda ibitego bibiri wenyine mu mukino. Bigaragara ko uyu nguyu Dushimimana Olivier Muzungu amaze ukaba umwanya mu ikipe ya PFC, dore ko uwitwa Godwin Odibo na ba Ramazane ba Kwitonda Rebaka basa nkaho babuze umwanya. Tuyisenge Arsene Tuguma we yanahinduriye umwanya ashyirwa kuri tipike. Ubona ko rero bitarimo bitanga icyizere, ahubwo uwitwa Dushimimana Olivier Muzungu ikibuga yagifashe. Bamwita Mugisha Gilbert Barafinda, umwami w'Amahoro Stadium wa Stade Amahoro. Uyu nguyu we nta byinshi byo kumuvugaho kuko icyo twakwita nk'umwanya ubanzamo mu ikipe ya PFC mu ikipe y'Igihugu Rwanda Amavubi nta gashya kaba karimo kuko aba abimerita 100%. Bamwita Mamadusi AC. Uyu nguyu we yivugiye ko ibyo abantu batari bamenya kuri we bazayibona ubwo azaba bacakira n'ikipe ya Rayon Sports, ko aribwo aziyerekana nk'umukinnyi ukomeye. Service ndabakunda cyane, mukore subscribe.